Imithi ikhona engiyaziyo engafundiswa yona engisayifunda namhlanje ngoba kuthiwa ke iphondo lobunyanga aliqwali ufunda uze uyofa. Inga yaloyo muntu mkhulu I can say ukuthi mhlambe isendabeni namadlozi because kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyafika esigodlweni sami kanti lamadlozi awashayisani. Uya understand uthola ukuthi ngiphonsa amathambo ngithi mengikhuluma akuveli ukusebenza within the first day uqeda ukuyisebenzisa imehluko uyawubona kulelo viki uyabona nawe uba nokukhululeka nasemzimbeni because mawungena futhi nasesimeni samanzi noma usebenzisa isimo semithi if bosindelwa emzimbeni noma ungazizwi kahle mawuqeda ukuyisebenzisa lemithi kumele kube nomehluko uze ukuthi hayi khona into eyehlile emahlombeni wami. Sibingelele sinamukela ehlelweni lethu le-Echo Point TV i-The Call lobingelelayo ke uxolani mfowambatha ke uShoti Mantindeni msiqomsodidla imadlebana ogatshoza icolo umthetho yadakho udakela ucatsho babukeli be-Echo Point TV ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokucomment niyazi ukuthi kunibeka amathubeni ukuthi nikwazi ukuthi nibone amanye ama-episode alandelayo angihambi ngedwa ke namhlanje futhi kusenjalo ngilethele ukudla kwendlebe ngiphethe ugogo la ugogo kambe ubani ngibuye ngilibale Thokozani okhulumayo lana umkhulu uLangalibalele umkhulu uLangalibalele uchamuka khona eMidlands Soweto ezone 2 Thokozani akababukeli be-Echo Point TV The Call abaningi bayakwazi yeba abanye mgogo bakubona mhlambe enkundleni zokuxhumana noma mhlambe lokushini la udlala khona kodwa njengawo ngoba ufikile uyisiqo sakho sifisa ukwazi ukuthi yini le ubaphathele yona namhlanje la studio ngokuhlehla mhlambe sazi ukuthi usebenza ngani ngoba sikubona phela uqokile gogo kodwa sifuna ukukujaja sifuna usihlubele kuhle ekhasini ukuthi usichazele ukuthi usebenza kanjani. Thokozani nginibingelele nonke emakhaya okhulumayo lana umkhulu uLangalibalele insizwa kaMampuru ngichamuka khona empandeni ke yakamajoye kaNdaba ezitha kaMthunzi lomuhle ekhaya ngivela khona ke eSoweto eMidlands ezone 2 so umkhulu uLangalibalele usebenza ngani umkhulu uLangalibalele ngisebenza ke ngokuhlola abantu siyahlola sine face to face siphinde futhi sibe ne-online consultation and then sisebenza ngani futhi la ekhaya kuningi esisebenza ngakho kodwa ke siyakhe sise nabantu ke emanzini siyobahlambulula ngoba it's important ukuthi uyohlanjululwa esimeni samanzi futhi ahambayo mase sisuka sikuhlambululelani sisuke sikuhlambulula sithula zona izilwani amabhadi ichitho nemimoya emibi ebese ke siyabuya siyakuphothula sibuyisa inhlanhla zakho sibuyisa konke kwathathwa empilweni yakho sikubuyise esimeni kukube kahle and then siphinde futhi kena sihlambulule futhi namadlozi ngoba uthola ukuthi esikhatsini esiningi amadlozi amaningi abantu abandlula emhlabeni bandlula ngendlela engasiyizona ngingazi ukuthi uyangizwa yini mkhulu so sihlambulula lamadlozi ukuthi mawuphahla kuzwakale because abantu abaningi banokuphahla futhi bathi mabaphahla kungazwakali noma imphahlo yabo ingafinyeleli la meli finyelele khona siyasebenza futhi ke mkhulu ngokufihla abantu mase sikufihla sisuka sikufihla ezitheni zakho abantu abakumonelayo abantu abakushaya ngemithi abantu abakuthumela ngabantu so sisuka sikufihlela lokho mkhulu Thokozani Thokoza gogo Thokoza mkhulu mkhulu ushaye kahle siyabonga mkhulu ngisacela ukubuyisela la ekutheni uyobona ukuthi masisezingane mkhulu udla ichephisi uthi masulivulile iphepha ulibuka uthi uyidla ichephisi ubufunda ama ingredients wela ephepheni ngaphandle ufunda ukuthi ichephisi khande ekhali ifaka ushukela ifaka uflower uyabona ama ingredients akhona kunjalo imnandi yebo ngiyayidla le chephisi kodwa manje kufanele ngwazi ama ingredients akhona ukuthi ikhandwe ngani Thokoza yebo ngicela ukuthi nawe gogo ke sibeke la ukuthi njengoba ugogo
esebenza ngazo zonke lezi zinto kodwa ngisafuna ukubona ukuthi njengami ngumbukeli ngihlele ekhaya esithi ngibuka naye iPlaza Miami TV ngibuka ugogo yakhuluma kodwa ngisafuna ukwazi ukuthi ugogo ubani kahle kahle ubani ugogo ngaphambi kokuba ngazi imisebenzi yakhe emihle nakangaka osuyibekile and ebaluleke ngalendlela eyisimanga kangaka kodwa ngokuhlehlisa emuva ugogo ubuyapi yena eseqhamuke esenza izimanga ezingaka uhambo lakho ungakalithathi lo bizo kodwa emuva usakhula umntwana bekwenzakalani ngoba khona ezinye izinto ezihlekisayo ungacase sihleka nje ukuthi kwaba nje ngoba sekunje kwakunzima ngoba sekumnandi bekwenzakalani gogo waliqala kanjani ubizo lakho lolo Thokozani so uhambo lwami ngaqala ngina 16 ngumntwana ke oboniswayo kakhulu esimeni samaphupho ngiyumntwana onokuphupha izinto ezihlangene namabhayi ahlukahlukile ngiphupha ke izinto ezidibene namanzi and then khona lapho ke kulolu hambo lwami bengumntwana ohlukile kwabanye abantwana njengoba ngisho ngithi lolu hambo la ngiqala ngina 16 by then bengisasesikolweni so ngisasesikolweni kanjalo ke bengumntwana othi noma ngihleli eklasini mhlambe siyafunda khona lapha ngumntwana futhi oluza i-concentration ngakwazi ukuconcentrate kahle esikolweni kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngiyaphuma eklasini ngiyahlangahlangana ngoba manje sengiyasindwa ilaba engihleli nabo so ngisuke bese ngiyaphuma ke ngihlala ngingedwa noma uthola ukuthi ngebreak abantu mabadla lunch bahlala bonke kodwa mina bengihlukile ngawumntwana ohlala ngi1 esikhathini esiningi noma mhlambe ngijoine amachoir izinto ama-activities akhona esikolweni ukuze ngikhone ukublenda nabanye abantwana because bengumntwana ohlukile kakhulu ekuthenini bengakhona ukuhlaliseka nabanye abantwana so lolu hambo lungiqale ke ngisesikolweni njengoba ngishilo ngagcina ngesiyekile naso ke isikolo nginca yalengulo because ngingagula kakhulu ngagula to an extent ukuthi ngibe ngingena nasesibhedlela ngiphuma bathi bayangihlola bayacheck ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngami bangatholi lutho because bengihlushwa futhi nayisiyezi kakhulu ngumntwana ohlushwa yisiyezi uthola ukuthi ngiyaculeka sebabiza abazali kungasasekhomnandi esikolweni you understand so I had ukuthi ke ngiyeke isikolo ke mina ngashiya ku grade 10 ngo term 1 you understand ngashiya lapho kula ngaqala uhambo lwami khona ke kula abazali ba decide khona ukuthi lento iyangihlupha futhi kakhulu bakhetha ke ukuthi bangihambise bangise enyangeni basifike enyangeni ke bacala bangihlola bangitshela ukuthi ke ngihlushwa ilabantu abadala and then ngavuma ke nami ngasho ukuthi ngiyayazi lento engihluphayo because ngiyazibona nalezi zinto nyawaphupha ngiboniswa amabhayi ngiboniswa izikolo into ekanjalo amaphupha ahlukahlukile nje yeah so lolu hambo lungiqale lapho ke until ngingena ke ephehlweni mangizongena ephehlweni ke akuzange nje kuthathe nesikhathi bangigatsheka before bagatsheka ke bakwisa emanzini bakuhlambulule sithi mase sicedile ukuhlambulula bese ke kuba nale process bayibiza ngokuthi ukugatsheka kulana ke bazokushayela khona mabakushayela khona lapho ke basuke bashayela ukuthi ledlozi likwazi ukuqubuka likwazi ukukhuluma lisho ukuthi liwubani lifunani umsebenzi ofuna ukuthi nguthathe ufunelani kanjalo umkhulu Thokozani Thokoza mkhulu lapha ephehlweni uzufike mhlambe wafika kanjani indlela yakho mhlambe ukufika ukuthi okay right usuyahamba ephehlweni cishe kukuphi kusethu entwaseni yes entwasweni yebo kwafika kanjani ukuthi ugcina usufika lapha mkhulu njengoba ngisho mkhulu bengumntwana ohluphayo ke ngendaba zokuwa ukugula into ekanjalo so ngengaya ke ngahlolwa khona lapho ngithe mangihlolwa siyasabuyela emuva azange ngihlale same day sabuyela emuva ngithe mase sibuyela emuva lengulo yangicindezela kakhulu ithe mayingiqindezela kakhulu ke lengulo ngabe ngiphupha ke logobela ngangiye kuye
ngamphupha loyo gobela njengoba ngimphupha ngiyalibele ngichazela abazali ukuthi hayi ngiphupha umuntu osokwenzakala ukuthi nokuthi basho ukuthi hayi khona sekumele ukuthi ngithathile lendlela ngoba kahle kahle lendlela ayiqali kimi mkhulu ne yaqala kugogo wami osaphila namanje ugogo walithatha uhambo apparently kodwa uthi makaceda ukulithatha lelo hambo walishiya endleleni because mawungayilandelisisa le ndaba le dlozi elingiphethe idlozi lalimphethe kusho ukuthi makashiya lolu hambo alahla konke phansi lo muntu wase wangena kimi uyayizwisisa mkhulu so lolu hambo loli alqala ngakimi laqala kugogo landlula ke la yakumama ngoba naye umama wayithatha lendlela because abantu abaningi banale understanding yokuthi makuthiwase umuntu oyi1 ekhaya konke kuzolunga kanti singisi umndeni umuntu nomuntu unedlozi lakhe elihlukile singathwasa si3 si5 emndenini bese uthola ukuthi nomunye usakusamela ukuthi alithathe lolu hambo Thokozana Thokoza umkhulu sibonga kakhulu oqhamayo okulokho ekuvela ukuthi abazali bakho baba khona emzimeni bakho uthatha lolu hambo babe ngakulahlanga siyabonga kakhulu saqhuqhumezela futhi lokho ukuthi nakuphi ingane ingajajwa mawukuthi inenkinga noma ikunento eyivelayo kodwa abazali bebe they must be there ukuthi bekwazi ukuthi ingane bayisupport siyabonga kakhulu lapho mkhulu ubudlelwane bakho mkhulu baba njani phakathi kwagobela wakho nawe ngesikhathi uselapha na entwaseni ubudlelwane bami nogobela wami bobukahle kakhulu mkhulu mina ugobela wami to state umkhulu uLitsatsi abaningi bamazi ngoNomeni umkhulu uLitsatsi ngangena kuye ngangena ephehlweni esikhupheni bangiwelcome kahle bangiphahlela nabantwana laba bebakhona abasephehlweni bangiwelcome kahle ke ngaze ngangena ephehlweni ngithe ngilapho ephehlweni ke umkhulu Litsatsi umuntu ke ofundisayo kakhulu umuntu onganawo umona ngemfundiso ngoba kunale say ethi le mithi esuke asifundisa yona uyithole la futhi uzophinda ishela ya understand mkhulu so waboku umuntu osifundisayo kakhulu endabeni yemithi indabeni yeinsebenzo endabeni yokuhlola ingakho nginje namhlanje yingenxa yakhe futhi ngisambonga ugobela wami la akhona Thokozana impilo yakho umkhulu ya before usahlushwa abadala noma mhlawumbe ungakalithatha uhambo lakho ungakahlushwa nabadala neyamanje ngoba usuphila komunye umhlaba noma ngokomunye umoya ngoba usumkhulu kanje ukhona nomehluko wona ngendlela obuka ngayo yebo mkhulu ngasho ukuthi umehluko ukhona mningi because remember before ngithwasa ngangihlukile kwabanye abantwana ngangakhona ukublenda in nabanye abantwana mhlambe sihlale sonke sikhulume sibe abantwana sidlala into ekanjalo kodwa ke ngithi manje njengoba sengoluthathile lolu hambo sengiqedile ngalolu hambo ngakhona ukuthi ke ngiblend nabanye abantu ngikhone ukukhuluma nabanye abantu because ngangumuntu ofuna ukuhlala ngi1 ngiwani esikhathini esiningi but manje sengiyakhona ukuthi ngicommunicate nabanye abantu sengiyakhona ukuthi ngihlale nama client sikhulume umuntu angitshela inkinga zakhe ngikwazi ukuthi ngizicazulule Thokozana Thokoza gogo after usuqedile ke ukuphuma ephehlweni noma entwaseni waqala wayisebenza noma kwenzakalani lapho indlela yakhe yabanjani mhlambe Alright ngithe mangiceda ke ukuphuma ephehlweni ne azange ngihlala isikhathi esiningi ngabe sengilokhuza sengithola ama client beza kimi bazo consulta izinto ezikanjalo and then kuye kwahamba isikhathi kwaze kwafika nomntwana ozokhulekela kimi mengisho kanjalo ngikhulumela ekuthenini lo mntwana wafika kimi athi unengulu kodwa wafika nomzali wakhe ngabahlola kuqala bachaza isimo somntwana after isikhathi esidlulile wase
kwase kwaba umntwana ongenayo ephehlweni. So la ekhaya eMpandeni ngasho ngithi ke sinomthetho umthetho wakhona ubizwa ngokuthi siyalobola impande. So umntwanami wokuqala siyalobola ngaye and then uthole umntwana wesi2 uphinde ulobole ngaye kanjalo kufana nomuntu makazele umntwana mkhulu umuntu makazele umntwana ngisho umntwana wokuqala akubi owakho kodwa kuba umzali wakho. So siyathatha ke lo yomntwana simise emzalini umzali akwazi ukubonisa indlela ukuthi umntwana umkhulisa kanjani wenza kanje na kanje. So ngisase kulo yo process kuyimanje ngisakhulisa ke abantwana kodwa ke angaqedi ke ukulobola impande. So lo mntwana wes3 engizomthola lo mntwana wes3 kuzoba uye umntwana ke welobola la ugobela azongifakela khona ke impande angifakele intwaso emagulubeni la ngizokhona ke mina ukuthi ngizikhulisele abantwana bami ngibatrain ngendlela yami thizeni. Thokozana. Ngokungazi nokungaqondi kwami njengoba mina ngumfo wambatha la e-studio kahle kahle uyiprocess uyathwasisa. Yebo mkhulu. Njengamanje. Yebo mkhulu. Okay mkhulu. Kodwa induku usuyayazi ikhona imithi osuyazi ukuyizifo ethile kuyilapha ngemithi ethile okuyithaka. Thokozani. Yebo mkhulu imithi ikhona engiyaziyo engafundiswa yona engisayifunda namhlanje ngoba kuthiwa ke iphondo lobunyanga aliqwali ufunda uze uyofa. So ikhona imithi engiyaziyo safundiswa ke ukulapha ke indaba nezifulane izinto ezihlangene ne drop ngaphakathi safundiswa ukuthi ulapha umuntu mekuthi umuntu overflowayo umuntu oya esikhathini angaqedi ikhona imithi thizeni esisebenzisayo ke ukuthi lo muntu isimnike aphuze akwazi ukuthi astope uku-overflowa and then kuningi nje esisebenza ngakho mkhulu kuningi kakhulu nenhliziyo ke siyayilapha umuntu onesifo senhliziyo zikhona imbiza zakhona esizikhandayo ukuthi lo muntu aphuze bese uyaphila nakhona ke mkhulu kusisase lapho imbiza ke siyazikhanda ziningi wena mkhulu sinezimbiza futhi ezabafazi sinezimbiza zamadoda khona amadoda mkhulu engasho ngithi bayakhala la ngaphandle bayakhala ngasho ngithi ngeremote ukuyihloniphisa mkhulu bayakhala ngeremote ukuthi ayikhona iremote ayisebenzi iremote inenkinga yamabhetri kwesinye isikhathi iyavuka kodwa ke bese iphinde ilale ay last isikhathi eside kakhulukazi mangihlangene nomuntu wesifazana. So zikhona ke izimbiza nemithi thizeni esikunikeza yona ukuthi ukhothe kuneyinsizi ezakhona ke esizisebenzisa ukuthi ukhothe umuntu wesilisa ukuze ukwazi ukuthi iremote yakho ibuye esimeni ibe namandla and then kule mbiza ke yabafazi sinale mbiza ke ehlambululayo ngaphakathi ezohlambulula uma umuntu wesifazana okhalayo othi mina ke angibatholi abantwana nginenkinga yokungathola abantwana noma nginenkinga esibelethweni njalo mangiyesikhathini ngiphuma amahlwili izinto ezikanjalo. So zikhona ke nezimbiza ezikanjalo esizihlanganisayo bese ke uyaphuza bese ikwazi ukuklina ke kulama tubes ube right. Siyazilapha izifo eziningi njengoba ngishilo mkhulu siyazilapha izifo eziningi nakakhulu njengoba ngangumntwana futhi ohlushwa isiyezi umntwana ohlushwa ukufenta zikhona imbiza nakhona izinto zokukhotha nento oyigaqayo la entanyeni ukuthi ikwazi ukuthi iphunguze lesiyezi lesi ngoba isiyezi into enkulu mkhulu mawumuntu ophathwa isiyezi ophinde futhi uwe phansi because mawusuka usuka ushayiseka ngenhloko phansi lento iyakwazi ukuthi ikudamage futhi ube umuntu ohlanyayo you understand. So isifo sokuwa into eyinto enkulu ekumele ifakelwe amehlo mkhulu Thokozani.
Okay. Isifo sokuwa vele into ekhona nje kumele ukuthi inake kakhulu. Yebo mkhulu into ekhona kwesinye isikhathi kuyenzeka ke ukuthi kuyinto yabantu abadala uthola ukuthi labantu abadala ke sebavuke ngolaka kakhulu manje sebafuna ukuthi usabele phezulu kwalolu bizo uya understand kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi lesi sifo yinto yabelungu edinga ukuthi uye ku medical uyothola i-medical attention ngoba singabalaphi bendabuko ngeke silaphe yonke into kufana ne HIV ne AIDS akusinto esingayilapha thina singabalaphi bendabuko kodwa into mhlambe esingakunikeza imbiza zakhona bese iyehla kufana namaphilisi wakhona uyawaphuza kodwa lesi sifo lesi asipheli emzimbeni kodwa senzani siyakwazi ukuthi siyehle sikwazi ukuthi uhlaliseke ukwazi ukuphila emzimbeni Thokozani. Thokoza mkhulu awukhona wena mkhulu uyakhona ukusebenza ngamanzi noma mhlawumbe umuthi kuphela. Thokozani mina mkhulu eqinisweni ne ngikakhulu ebungomeni noma ngithi ebunyangeni ngisebenza kakhulu ngezinto zokunyanga abantu nginyanga abantu ngemithi siyanyanga abantu futhi ngokuisa ngokubayisa emanzini njengoba ngishilo mkhulu kodwa ke ezintweni ezidebene namanzi isithunywa ke ngisase kuyi process yokusiyenza isona ngisicalile kodwa zange ngisicedelele mkhulu so ngeke ngithi ngiyasebenza ke ngamanzi kodwa umuntu ngiyakwazi ukuthi ngimkhulekele simfaka amabhavu into ekanjalo umuntu aphume aphila umuntu ethi anginamsebenzi kusasa avukani umsebenzi into ekanjalo mkhulu Thokozana. So uhlola ngayiphi indlela amathambo noma mhlawumbe balozi noma mhlawumbe uhlola ngayiphi indlela? Thokozana endabeni yokuhlola mkhulu sihlola ngamathambo thina la ekhaya sihlola ngamathambo siphonsa amathambo into efunekayo ke ukuthi uphathe yona le mali yokukhanyisa le mali yokukhanyisa bese ke sithela ngesnefi bese iyaphahlelwa bese ke sithola igama nesibongo sakho sikwazi ukuthi sishaya amathambo sibuza ukuthi ngabe kwenzakalani phezulu kwesimo sempilo yakho bese ke sesiyagijima bese siyavumisa futhi ngoba mawuyijaha lomnguni futhi I believe ukuthi kumele ukhone futhi ukuvumisa kumele ukhone ukuvumisa and then okunye futhi ngisho ngithi ngihlola ngakho mkhulu ukufemba mkhulu ukuhlola ngindlela thizeni kodwa uhlola kanjani mkhulu mase sisuka sihlola ngokufemba mkhulu sisuka sivusa lemimoya noma abantu abakwenza okubi emzimbeni wakho bese ke kube yibo abazochaza ke bakhulume ukusho ukuthi bakwenza u1 2 no 3 bese bakunikeza nesicazululo khona lapho Thokozana. Okay kusho ukuthi kuyindlela yokuhlola konke kodwa khona ukuhamba phambili kakhulu njengokufemba. Thokoza kuyasiza futhi ukufemba kakhulu mkhulu ngoba ke mawufemba kusiza ngani futhi mkhulu sisuke sibamba lapho sibamba abantu abagangelayo bakhulume bakukhishwa namagama khona lapho so ukufemba kugudi kakhulu mkhulu ngoba kuphuma nezalo kwazi nabomkhulu babakudala abaphumayo khona la kimi bakhulume futhi basho ukuthi sifuna ukuthi nokuthi noma kushoda la mkhulu Thokozana. Manje gogo mkhulu kuyenzeka ukuthi njengoba nje uhlola uthi mawungena lana nje uthi mosibheke emehlweni bese uyibona indaba zami Thokozani kwenzeka kwesinye isikhathi mkhulu I can't say ukuthi kwenzeka njalo mkhulu ngoba njengoba ungenile phehlweni uyafundiswa nakhona ukuthi ucontrol idlozi lakho because honestly I mean my point of view ngeke ngihambe wonke lo mgwaqo ngihlola abantu kumele ngikwazi ukuthi ngilicontrol ledlozi likwazi ukuthi lizibambe because ama beliefs wethu futhi awafani khona abantu abakholela eZCC abanye bakholela kuKristo into kanjalo mkhulu so uzothi umhlola loyo muntu bese attack noma mhlambe bese kunishintshisana ngamagama bese kungasabi imnandi into kanjalo so kumele ukhone ukuthi ucontrol idlozi lakho mina I prefer umuntu makazoza esigodlweni noma yenzi
online la asuka akhona sikwazi ukuthi sikhulume sicoce indaba kanjalo mkhulu Thokozani. Manje mkhulu laba abantu okuthola ukuthi umuntu athathe isinqumo sokuhamba kuyohlola kuthola ukuthi mayefika laphana ayiveli indaba zakhe. Lo muntu lo ikuphi inkinga yakhe? Thokozani mkhulu inkinga yaloyo muntu mkhulu I can say ukuthi mhlambe isendabeni namadlozi because kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyafika esigodlweni sami kanti lamadlozi awashayisani uya understand uthola ukuthi ngiphonsa amathambo ngithi mengikhuluma akuveli lutho. That's why it's important ukuthi umuntu noma eza azohlola endumbeni yakho aqale emsamo wakibo noma aye ehlani noma aye emanzini kumbe eintabeni ahlole abike ukuthi kusasa ngizoya emuntwini okanje ngizocela ukuthi angisize konke bese kuyavela bese kuyakhanya because amadlozi kwesinye isikhathi uthola ukuthi awashayisani nje enhlobo noma uthola ukuthi noma ngikusebenza into zakho nje zilibele ziyajikeleza ayikho nje into ekulungelayo. Thokozani, njengomlaphi mkhulu osebenza ngabantu abagulayo osuke wabalapha abanye babo, iziphi izifo oyibonayo ezidlangile la eSouth Africa abantu ababhekene nazo? Thokozani, izifo eziningi mkhulu engasho ngithi zi-attack abantu abaningi esikhathini samanje ngikhula ngeke ngithi isifo per se but ile ndaba eyokushayana ngesichitho abantu sebashayana ngesichitho kakhulu kule insuku zamanje umuntu asuke akumonela ukuthi wena ushadile unemoto ayikho into eyiswelayo asuke akumonele loyo muntu abese ke akushaya ngesichitho so yiyo into esibhekene nayo kakhulu manje and into esupportwa abantu abaningi lento yokushayana ngesichitho. So isichitho mina mkhulu I must say ukuthi isichitho siyasebenzisa noma ngithi siyashaya la ekhaya kodwa ngizoyibeka kanjani mkhulu ngithi angirecommend komunye umuntu ukuthi umuntu ashaye omunye umuntu ngesichitho rather wena usebenzele ekutheni ulungise impilo yakho besides ukushaya abanye abantu mkhulu Thokozani. Kodwa wena gogo uyakhona ukupreventa yonke lento noma uyakhona ake ngibuze nje ukuprevent isichitho uyakhona ukuthi usiprevent noma usikhiphe isichitho? Thokozani, ukupreventa isichitho siyakhona ukusipreventa siyakhona ke ukuthi sihambe sikwise esimeni samanzi njengoba ngishilo ecaleni ukuthi siya emanzini ahambayo agijimayo siyokuthula zonke lezo zinto lezo sikuthule zona izilwane ichitho amabhadi nemimoya emibi ngoba I believe lezi zinto zihamba zonke. Umuntu makakufaka isichitho usuke akufake isimnyama, umuntu makakufake isimnyama usuke akufakele izilwane into ekanjalo mkhulu. So I believe zonke lezi zinto ziyahambelana mkhulu. So kuyafuneka ukuthi umuntu umise esimeni samanzi makanenkinga ekanjalo umnikeze futhi izinto zokushunqisa izinto ezifana nezinyamazane mkhulu ukuthi sicoshe ke le mimoya emibi sicoshe lesichitho nalahlala khona because umuntu uyakwazi ukuthi umsebenze mkhulu umsebenzele mhlambe emagcekeni wakho noma umsebenzele khona lapha emfuleni mkhulu umgeze ngazo lezo inkukhu lezo uthola ukuthi makabuyele ekhaya usadibana nayo leyo nkinga ngoba lesichitho kahle asikho kuyena kodwa sikuphi sisekhaya. So ngiyathanda ke ukuadvise nabantu ukuthi noma bathathe insebenzo bathole ipackage after lapho ipackage ozokwazi ukuthi uyisebenzise mawufika ekhaya ipackage yakhona kuba nezinto zokuchela uchele lapha ekhaya ukwazi ukuthi ucoshe ke le mimoya imibi ucoshe lesi sichitho esingaphakathi kwekhaya ngoba isichitho sifakelana isidina uthola ukuthi esikhathini esiningi sesiyaxabana nasemndenini ukuthula akukho emndenini kunokuhishayishana njalo siyahishayishana umndeni awuhlangane omunye nomunye uzihlalela la hlala khona nabantwana bakhe ukuzwana nje emndenini awusekho. So kuyafuneka ke mkhulu
ukuthi noma umuntu umsebenzile umnikeze izinto azozisebenzisa ekhaya aqale ashunqise lapha ekhaya bese ke athole nezinto ke azochubeka azisebenzisa ngoba mawuthatha i-treatment imkhulu noma ngikisemanzini lento iyafana nomuntu mhlambe ophathwe ushukela angeke uthathe ipilisi eli1 bese uyaphola kuyafuneka ukuthi uchubeke ne-treatment until ube esimeni ube right. Thokozana manje gogo mkhulu ake ngibuze lana nginokuzwa kuthiwa sebesho phela abantu abangawusebenzisa umuthi futhi abawugxekayo bethi mina akakho uzungishaya ngomuthi mina ngoba mina ngisebenzisa umuthi emthini kuyiqiniso lokho noma kuthiwa akawusebenzisa umuthi kodwa masomshaya uyomshaya nje ashaye kumuntu noma umuntu ongawusebenzisa umuthi akashaye. Thokozani mkhulu kulelo daba lo mkhulu umuthi mkhulu I must say ukuthi umuthi uya emthini kuyiqiniso ingakho ngithanda ukuthi nasebantwini ukuthi mawusebenzisa imithi ungajwayezi ukusebenzisa imithi njalo wena usebenzisa imithi njalo wena uyafutha njalo wena uyaphalaza kuyafuneka ukuthi mawusebenzisile ke imithi uyinikeze isikhathi sokuthi isebenze uzokwazi ukuthi ubone umsebenzi wakhona kuyafuneka ukuthi mawusebenzisa imithi uyinikeze isikhathi sokuthi iphefumule iyenze lento ofuna ukuthi iyenze because abantu banalento ukuthi mawusebenzisa imithi njalo wena usebenzisa imithi njalo usebenzisa imithi konke kuzolunga kanti imithi kuyafuneka ukuthi uyinikeze isikhathi sokuthi iphefumule ikwazi ukuthi iyenze umsebenzi wayo because kuyenzeka kwesinye isikhathi ufuthi ungawuboni umehluko kodwa uthi mawusoqedile ukufutha leyo 3 days uyinikeze isikhathi bese khani ubone umehluko after a week noma mhlambe i-month so yeah leyo ngavuma ukuthi umuthi uyaya emthini understand mkhulu Thokozana. Ngokugaranta kwakho gogo uzikhulumela wena iside lakho imithi yakho uyayigaranta ukuthi you responda within how many days angithi abanye bathi sebenzisa umuthi 7 days yabo so wena gogo wena ewakho uyawugaranta ukuthi usebenza uresponda in how many days nje ukuthi after 2 days noma 1 day noma 3 days showcase khona umehluko ozobusubona. Thokozana kulapho mkhulu I must say ukuthi kuya ngomuntu kuya futhi nangamadlozi womuntu ukuthi lo muthi ukwazi ukuthi urespond omunye umuntu uyakwazi ukuthi umsebenze umuntu athole impendulo zakhe namhlanje hayi nakusasa umsebenzi umuntu awuthole umsebenzi lo bekawufuna noma sithi silapha emfuleni athole i-call yokuthi kusasa kumele eze ku-interview so inhlanhla zabantu mkhulu kokuqala azifani inhlanhla zabantu azifani futhi kuyenzeka kwesinye isikhathi umunye umuntu umsebenze aze kuwe after iviki athi hayi mkhulu angawuboni umehluko mina izinto zami azihlangani kanti ke kuyafuneka ke ukuthi nawe uzikhuthaze because abanye abantu uyabanikeza imithi noma mhlambe ubanikeza insebenzo thizeni uthi yenza kanje nokuthi umuntu amise istep esi1 bese ufuna ukubuya azokhomba wena lapho endabuko kanti wena umnikezile wathi ayifaka kancane yena wafaka kakhulu bese inkinga isuka iba lapho but imithi iyasebenza within the first day uqeda ukuyisebenzisa imehluko uyawubona kulelo viki uyabona nawe uba nokukhululeka nasemzimbeni because mawungena futhi nasesimeni samanzi noma usebenzisa isimo semithi if bobo usindelwa emzimbeni noma ungazizwi kahle mawuqeda ukuyisebenzisa le mithi kumele kube nomehluko uze ukuthi hayi khona into eyehlile emahlombeni wami. Thokozana kambe gogo uhlala kuphi la eGoli? Thokozana mina ngihlala la eSoweto eMidlands ezone 2 ngitholakala khona lapho ke e221B eRapulawa Street. Thokozana before singene neinkundleni ezoxhumana la utholakala khona nama details otholakala kiyo gogo ukudlulisa imizwa yakho kakhulukazi ngabantu osebenza ngabo nabantu abasekulolu hambo lolu oluhambayo ngoba kuyazwakala ukuthi mawukhuluma ngathi kunzima kusokungekho lula kodwa nje kuthini ukudlulisa amazwi akho kiwo? Thokozana engakusho wena mkhulu ukuthi yebo lempilo inzima mkhulu lolu hambo
lunzima kodwa liyahambeka Yeah. ngoba sulihambile lolu hambo akukho la sihlepuke khona sisaphelela njengoba nisibona sinje siphelela akukho la sihlepuke khona so lolu hambo lona lunzima lolu hambo lufuna ukuthi ube yitapeti mkhulu lifuna ukuthi ube yitapeti uyehle uvumela abantu banyathele phezukwakho especially if umuntu othi wena uthatha lolu hambo labantu abadala kuyafuna ukuthi mawuya lapha uyehle inhlonipho ihamba phambili mase sifika kulolu hambo inhlonipho ihamba phambili uhlonipha omncane uhlonipha omdala futhi ke nasephehlweni akekho omdala akekho futhi omncane sonke siyalingana futhi ugobela wami uyathanda ke ukuthi alikho idlozi elindlula omunye wonke amadlozi futhi ayalingana mkhulu wonke amadlozi ayalingana unless wena uwunyanga nkulu noma unedlozi elikhulu esingazi ukuthi kwenzakalani kodwa ke wonke amadlozi ayalingana mkhulu futhi ke nenhlonipho ihamba phambili and then kulabantu futhi abathi bona ngiyalithatha lolu hambo kodwa ke ngithukiwe kuyafuneka ke ukuthi mawungena kulolu hambo uvumele isimo uvumele konke nje ukuthi kwenzeke ngendlela ekumele kwenzeke ngayo ukhiphe ifear wilahlelele emuva and then ne disrespectful uma uzozitshela ukuthi wena uhamba umuntu ozohamba udelela into enkanjalo angeke ulunge ephehlweni because uyodibana nezinhlanga zakho lapha uma ufike ephehlweni phela awufiki uyedwa uma ufika uzodibana nabanye phambili mawudibana nabanye sonke sinama characteristics ahlukahlukile angafani thokozana bese cela usiqinisekisele gogo lapho efeni ente niyayilapha mhlambe ukuthi konje uthe iziphi thokozani so njengoba ngishilo mkhulu la ekhaya siyasebenza kakhulu ngokuhlola ukuhlola kuhamba phambili mkhulu iyo i-first step emele uyithathe before umlaphi wendabuko azokunikeza imithi kumele uqale ngokuhlola ubheke ukuthi kwenzakalani phezulu kwesimo sempilo yakho sibheke ukuthi futhi inkinga zikuphi kukuphi la kumele silungise khona because abanye bayafika esigodlweni umuntu akunikeza imithi kanti bekungamelanga akunikeze imithi le mithi iyo futhi ezohamba bese iphambukisa izinto zakho so siqala ngokuhlola mkhulu sithi mase sikuhlolile sesitholile konke ebese siyaqala ke ngensebenzo ebese ke siphinde futhi ke mkhulu sisebenze ngokuthi sihlambulule abantu siyahlambulula ke abantu kakhulu mkhulu siyahlambulula umuntu othola ukuthi unamathunzi amabi uphupha kabi into ekanjalo siyakuthula ke izilwane ichitho amabhadi into ekanjalo bese siyabuya siyakuphothula sibuyise inhlanhla zakho ngoba uma usuke unala mabhadi ichitho kusho khona ukuthi inhlanhla zakho ezivaliwe so kuyafuneka ukuthi sikuphothule sibuyise inhlanhla zakho and then on top of that ke kuyafuneka ukuthi mase siqedile sihlambulule futhi namadlozi wakho because mabasuke bashaye wena ngesichitho kusho ukuthi nabakini baya affecteka ngoba basuke bahamba nawe isonke isikhathi so kuyafuneka ukuthi uhlambulule futhi nalamadlozi because mabakushaya ngesichitho awukwazi ukucommunicate nani nalaba abalele so kuyafuneka ukuthi siwahlambulule lamadlozi ukuthi nawe akwazi ukuthi akhululeke akwazi ukuthi asabele mkhulu thokozana and then okunye mkhulu engasho ngithi ngisebenza ngakho njengoba ngishilo indaba ye protection la ekhaya siyazenza intindili kuyimanje ngifakile intindili ke iya protector against imimoya emibi against ibhamu against imimese abantu abafuna ukuattacker iya protector against imoya emibi nasemsebenzini yakwazi ukuthi kuvikele phezukwabantu abangakufuni noma abangakuthandisisi kahle so intindili isebenza kanje emkhulu siyaqala ke siyaqaba before uyifaka intindili imele isebenzisane negazi lakho ngoba mase uyifakile lento lena isebenza futhi nangovalo lwakho kwesisikhathi kuyenzeka ukuthi uyahamba emgwaqweni uthi mawuhamba emgwaqweni bese kuba nento ethi hayi musuku ungena ngapha ngena ngapha so uyaqhayisa intindili kakhulu mele ulalele futhi uvalo lwakho mase uyifakile le ntindili and then siyenze futhi namaphondo wakhona wokuthi uvikeleke amaphondo ke ayahluka mkhulu
sinamaphondo wokuvikela abantu siphinde futhi sibe namaphondo owokudonsa wabantu abantu abanamabhizinisi abantu abanamasaluni into ekanjalo mkhulu so masofakile lentindili nakhona intindili noma iphondo lakhona elokudonsa nakhona siyaqhaba futhi ukuthi lento isebenzisane negazi lakho ukuthi noma uyikhiphile nasemzimbeni ikwazi ukuthi i-correspond i-correspond mkhulu and then on top of that mkhulu sibuyele kule ndaba futhi yokuhlambulula sinenkinga kakhulu yabantu besifazana abaphunyelwa yizisu mkhulu abantu abathola ama miscarriage noma abanye abantu bayenza ama termination omunye mhlambe athole i-stillborn so it's very important ukuthi uyohlambulula mawukhe wathola i-case ekanjalo mkhulu because kwesinye isikhathi uthola ukuthi izinto zakho zivalekile kanje yilo mntwana lo akalalanga ngokuthula noma mhlambe umoya wakhe uyazunguza so kwesinye isikhathi kuyafuneka ukuthi umhlambulule lo mntwana ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi unomntwana ophilayo unake lo ophilayo kanti lo osekandlulile emhlabeni awumnakile so uba nesikhwele ukuthi wena unake lo ophilayo kanti mina awunakanga so kuba yinkinga kakhulu lo mntwana oba nesikhwele sekayaqala uyavala izinto uhlukumeza nalophilayo ukuthi izinto zakhe zingamhambeli kahle noma amguqule ngemoto it can be anything engayenzeka phezulu kwalomntwana lo so it's important ukuthi umhlambulule mawukhe wathola imiscarriage noma uwenze i-termination or uthole i-stillborn noma uthole umntwana oye waphila emhlabeni kodwa wandlula after isikhashanyana so it's kubalekile ukuthi umgezele lo yomntwana ngoba ukhumbule futhi umntwana is the purest soul kuwonke wonke lamadlozi because lo mntwana akakadibani nezinto zomhlaba akaka connect akakahlangani nokweqansi so it's important ukuthi lo mntwana loyo ukwazi ukumhlambulula akwazi ukuthi akukhulula izinto zakho akukhanyisele kube idlozi eligijimayo elizokuvulela futhi inhlanhla zakho thokozana thokoza thokoza cha siyabonga kokho ukusikhanyisela nakukuningi nakulokho kade singakwazi impela ayisezwe impela ukuthi hayi kahle kunzima nendaba zama-opportunity ifuna ukulungiswa thokoza ngicela ukubuyela futhi kancane emkhulu kule ndaba le yama termination njengoba ngikhuluma nawe kanjena mkhulu kufika lento ukuthi nabantu besilisa nabo into emele bayiqaphele leyo nto because abanye abantu besilisa babuthola ukuthi abayithatheli ikoptu le ndaba yokuthi umuntu wakho undlelele umntwana lento into enayenza noyi2 so noma nilungisa it's important ukuthi nilungise nobabili noma ningasazwani umuntu esifazana angakwazi ukuthi ayilungise lento eceleni lakhe kulunge konke kodwa ukhumbule wena ukuthi awulungisanga le ndaba ukuthi umhlambululela lo mntwana bese kuba yinkinga ke empilweni yakho uthola ukuthi sowulahlekelwa umsebenzi kuyavaleka phezulu isimo semali imali uyayibamba kodwa iyakuphunyukela into ekanjalo umkhulu thokozana thokoza kokho siyabonga kakhulu kokho cha sekukhulumile futhi sikuzwile okuningi ngiyathemba ukuthi kokho futhi mawukuthi khona okusalayo nawe uzodame futhi ubuye uzoqhuqhumeza kodwa mawukuthi khona futhi osafisa ukusho kokho isethebeni inyama eyethu singayidla ungabeka futhi uthi fahla thokozani ngathanda ke ukubonga kakhulu phezulu kwalolu thuba engilitholile ku EcoPoint ngiyabonga kakhulu ngibonge futhi kulaba abazaba babukele ngizocela ke ukuthi umuntu onama comment onombuzo abuze ngiyatholakala futhi ke na ku TikTok i-TikTok account ngumkhulu uLangalibalele onombuzo angabuza and then ngibuyele futhi ekuthenini ngiyatholakala futhi Soweto eMidlands ezone 2 thokozani mkhulu ilokho engakusho makhosi thokoza gogo i-cellphone number otholakala kiyo alright i-cellphone number engitholakala kuyo it's 069 577 4541 u-069 577 4541 thokozani iyangena kuma WhatsApp iyaphinde futhi iyangena kuma calls thokozani social media
ku social media ke iyo i-TikTok engisanayo kwamanje ngumkhulu la ngalibalele kodwa lamanye ama account ngisazowayenza ku Instagram, ku Twitter na ku Facebook ngisazozenza bese ngiyanichazela ukuya phambili. Thokozayo. Siyabonga kakhulu gogo, uNkulunkulu akubusise ngomsebenzi wakho. Siyathembisa ukuthi uzophinda ubuye futhi e-studio uzosinika okunye ukudla kwendlela. Thokozana, hayi ngizobuya mkhulu, siyabonga. Dako. Hayi babukeli be-Echo Point TV, siyabonga kakhulu kwenihlale nathi ke kulesikhashana sanamhlanje ke senilinde nani ukuhamba ngendlela ehlukene niyobona imindeni yenu nihlale ngama-holiday Easter. Sithi nje abantu abayihloniphe ke nophuzo oludakayo emgaqweni, don't drink and drive. Niyazi ubaba uMkhwanazi ufikile ke kulabo bantu kaba kanjalo ke. Siyabonga gogo kakhulu, so sibuye sibe nawe futhi la e-studio uphinde usivakashele kakhulu. Thokoza. Babukeli be-Echo Point TV, sengiyavalelisa sengiyaphuma ke mina ke umfokambatha uXolani umfokambatha uShonto uMantindane Siqhamsodidla uMadleba kaNogothoza igcololo uShanda uNdabezithu uMthiso uNtshikazi. Sengiyabaleka ke sizobonana ngenye episode elandelayo.